دل تہی مہرا زرید دل کے اگاں ریش نبید مہر سک باز ببید مہر چدو گیش نبید. سیاسی پیگر مارکس دماغ مزاحمتی کارست بلوچی زبان اما شاعر. کیا یہ کتاب ہے پیشگالہ منیر مومن نوشتہ کا اما سیاسی راشون کے بھی سوئے سرکلانی سوچ کاروید یکروچے اناگتا آئیے بستر پاسپورٹ او پجار کارڈ گودو بیگ آئیے لوگا سرباں بلے آئیے جند روچے مرچی بیگوائیں گاریں یا وچا وتی دل واہگاں وتا چیرے داتک اچ پسو نیست. ای کارست نام ہے خان صابر. خان صابر بیگوائیں بلوچ شاعر. خان صابر بیگوائی سبب روچے مرچی وچو آئیا بیگوان کسی گوشید آئیے بیگوائی سبب سیاسی سنگتانی دروہا گو دل پروشیں کسی گوشید آئیے باز وانگو آئیے لیکائیں باز گوشی سرکار و ریاست روچ مرچی کس نزاند کے بی ایس ہوئے سیاسی راشون مزاحمتی راجکار شاعر و وانندگی خان صابر آوار جنک بتک یا وط بیگوا بتک. ای ڈاکومنٹری تا ما ای جستانی پسواں شوازیں کہ بی ایس ہوئے اسٹڈی سرکلان تران کنو پدا پرچا بی ایس ہوئے سیاست خلاف اوشتی کوہاں وتی سنگتانی ٹریننگ دیو وچوں جوتی زندہ بیزاری بھی اردمان وانو کو نوشتہ کنو کہ خان صابر نوشتان گوڑا کو جام. خان محمد بزن خان صابر 27 دسمبر 1954 کیچا واجہ غلام محمد رند لوگا ودی بتک. خان صابر شہید فدا احمد مستر امرات بتک. خان صابر یکی شہرانی کتاب برہم شینگ کے چاپ بتک. آئیے وتی میٹرک 1969 آئی اسکول تربتا پاس کو تک. انٹرمیڈیٹ چا ڈگری کالج تربتا پدا بولان میڈیکل کالجہ داخلہ زورید او گڈی سالہ میڈیکل پیڑا ایمن نبوہ کے سبوا وانگا یلادا. آئیے بابتا گشک بیت کے خان اچبر چھ یک کارو جائیے ایمن و قرار نگب تک آزاد تبو ایالی مردمی بتک. آئیے 1970 ششا چا بلوچستان یونیورسٹی یا پولیٹیکل سائنسا گریجویشن اپتادو اشتا امے پڑا ماسٹر کو تک او پدا چا امدا اکنامکس سے ہوں ماسٹر کو تک امے دورانا چا کوئٹہ سیول ڈیفنس سے کورس سے ہوں کو تک پدا چا کراچی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹا ونتگے. خان صابر کتاب برہم شے پیشگالہ استاد منیر مومن نوشتہ کا کہ مرچی گیں جاوراں خان صاحب کتاب بائدیں ار لوگا ایر بھی گو ار دل درکگاں وار بھی پرچہ کہ یک سرزمین یہ دل توارے یک راج یہ کوہنے نادرائی او آئیے شون ہے نادرائی پہمک چا علاجہ مستر مستاری داری. دیمترا استاد منیر مومن نوشتہ کن کہ خان صابر چا اما مردمہ یکی کہ پوتی مقصدہ زندگ بود کنا پا آیاں زندگی پوتی مقصدہ آبے دگا اچ مطلب و معنی نداری. خان صابر یک شعر ہے کہ زیتی واہگا چھم منی نزدتاں مرچی باید ہمیشیں کہ جنگی بھی. خان صابر وتی کتاب ہے نامداں تا نوشتہ کن کہ گل زمین نامہ او پیشگالہ وات بس ہمیں نوشتہ کن کہ ناول لگ منی کار نہیں چیا کے برہم شے بازیں اگا یکی گوشاں نکب گوڑا منچوں کنا نمنو کان تبے. آئیے وتی کتاب ہے سرتاک وات جوڑ کو تک او ہر شہر چیرا ہم سرحالو بنگپ ردا گوتی دستاں عکس جوڑ کو تک. آئیے شہرانی تا گیشتر شہر گل زمین مزاحمت غلامی و بزگی سران. خان شہر کے امی پنچیں کورانی آرند شم دگا در سے مردم چون بیگوائی انت. خان صابر 1972 بی ایس او بار بھی چشالہ بی ایس او عوامی کارگوشاد نامی نگ بیت ا پگری دروشما مارکزم منوک بیت او جہان درسیں مظلوم او غلام راجانی امکوپگی منو گروید. خان نزدیک کے سنگتان ردا ابی سوئے سیاست تا شوبازی وتا دیما کنا گو پیشدار کے خلاف بتک بی سوئے دارا یشال خوزدار تربت و بلوچستان جوتائیں دمگا بی سوئے اسٹڈی سرکلان گشتانک دا تک بلے چدو پد آچا بی سوئے سیاست دل پروش بھی. آئیے ایال ہمیشہ کے بی ایس او چوش کے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن او ملٹی کلاس تنظیم ای بلوچستان قومی و طبقاتی جدوجہد کتنکا پرچہ کے اشانی مردم وانا پدا روان ڈپٹی کمشنر تحصیلدار و دگا دگا اوگدا گران او پدا وتی قوم استحصالہ کنا.
آئیے عیال ہمیشہ کے مانو کے پارٹی اڑ بکنے وہ آ پارٹی انڈر گراؤنڈ بھی تنظیم مردمانی محتاج مبی بلکہ یک پگری سلسلہ بھی گڑا آئیے ہوتی ہمیں وابو عیالانی گواچینی رنگ دے گا یک انڈر گراؤنڈ تنظیم جوڑ کو تنظیم ہوتی نظریاتی سنگت اوار کو تا تنظیم آئین و رہبند جوڑ کو بنداتا پارٹی نام جنزا پدا نام مٹ کت ابرمش آئیے کتاب ہم نام ہے ریولیشنری تنظیم جوڑ بوگا پد آئیے سنگت روچ پروچ کم تر بوان بوتا یک یک کا گستا بوتا پمیش کا ایواب ہم سرجم نبو ہمیں سبب ہے کہ رندہ خان صابرہ گوتی برات شہید فدا آمدہ اختلاف داشت و بیسوے سیاست سرا ہم نقد کت خان لات نزدیک سنگتانی ردا ضیاء الحق کے مارشل ادارہ اکوہاں روت او اودا ہوتی نزدیک کے مردمان جنگی ریپ کو راہاں ہم سوچ دا آچا ہوتی سیاست چستو ایرانی سببہ چا بینک کے منیجری کارا کشک بھی خان صابر نزدیک سنگتانی ردا آئیے موٹر سائیکل گون دائم چا کتاباں پر بتگ خان سک کے مذاق و مسکرائی کارستے ہم بتگ آئیے یک شعر ایک ہے مارا بیزاریں زبانانی چشیں آرسیا داتگاں مارا پتو پیرکاں موارسیا اردو آواز کنے پدا عربی نماز نوٹس انگریزی زبانہ و نکا فارسیا خان مارچ 1981 کا ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشن کوئٹہ آفیسر بھی بلے 84 ایک آرہ ہوں یلادا چریشیا پد 1985 ابھی بینک لمیٹڈ پنجگور برانچ آفیسر بھی چا پنجگور اپا یک ٹریننگ یا کراچی روت بلے پدا یہ چھال نے خان صابر بابتا پٹو پول کنانا سوشل میڈیا من ازگر ظہیر یک نوشتان کے دستکپ یہ نوشتان کے ردا خان بیگوائی یہ گپ انگا تچ کو پدر نان بلے گیشتر گمان ہمیشہ کہ آگوں ریپ کو مکرم برک بتگ اور اندہ یہ سرا چھونے نوبت گوستگا اچ زانگ نبی پرچہ کہ اتچ کا آجوی پسند مردوں میں بتگ علم واہند بتگ بدوا اچ پر وش نبتگا کہ بلوچ چشیں سریے مردوں بھی بلوچ ذہنی و سمائی رشت و ردوم بکا واجہ منظور احمد کے خان صابر برات ہیں آئیے گوشگیں کہ من دسمبر 1986 کراچی شتگا کہ خان بینک کے ٹریننگ درگتا امودہ بتگ اوٹلی اداشتگے ماں آئیے اوٹلا شتگا بلے آ اوٹلا نبتگ گوڑا ما کلوے ایر کتگ کہ خان ابھی دیتے من صوبہ پدا کایا دومی صوبہ من کے شتگا خان جست کتگ گوڑا اوٹلا گوشک بتگ کے خانہ چیک آؤٹ کتگ گڑسرا خان صابر پجار کارڈ پاسپورٹ بستر و بیگ چا کراچی بسا دیم پتور بتا کایا ایک آیا دیم داتگا آئیے جندہ یا دگریا آ کجا شتگ کسیا برتگ یا آوار جتگ اچ پسونیز البتہ یہ نوشتان کا نباوتا گوشک بیت کہ یک گدارے او دگا باز نوشتان آئیے نزدیک کے مردمانی کر رہا بلے چو خان صابر جندہ ای گپ پہ گوائیا ہم کس ندن کہ آ نوشتان کو استا یا بیگوا خان شہری کے وحد بیاہات کے اللہ دل درشان بکنے واد ماں نادر بے آکھیا وشان بکنے